Takvi ljudi su bili, krenuli su te 1912. I što kaže major Jovan Umović, antologijska rečenica, mislim da će se moja sledeća knjiga možda baš imati taj naziv. To je vjerojatno najlepši poklič koji postoji u srpskoj vojsci. Oni su tada svi zvali Sokolovi. Ajmo Sokole moji. Ajmo Sokole. To je prosto bila reč kojom se neko bodrio, kojom je značila nečija brzina, hitrina, nečija odlučnost, njegova opasnost po loše, po zle, da kažem. Ajde Sokole, možeš ti to, ili ako je ranjen, on gleda, na primjer, vojnike pa kaže, eno, previjaju ranjena krila Sokolova. I kad su došli do tadašnjeg graničnog prelaza, dosta ljudi je iz te današnje severne Makedonije je prebeglo i došlo zapravo bežeći od turskog zuluma, od nekih Arnaucih tamo strašne stvari koje se dešavali i tih borbi i bugarskih pretenzija za te teritorije, dosta naroda i od tih bugarskih komita stradalo, pa su dolazili na te krajeve gde su im Obrenovići, pa posle Karađorđevići davali zemlju. I oni stoje na granici, neki od njih gledaju svoju dedovinu. Odakle su došli? Nisu oni, rođeni su u tom topličnom kraju. Ali ko im je tu? Ali ko im je tu sada? Tu samo s ove druge strane. Stoji major sa svojim bataljonom i sad ovi svi gledaju, cupkaju, čekaju da pređu granicu, čekaju signal, pištaljku, što bismo rekli sudijsku, onako u sportu, samo da krenu. Ili onaj pištolj za start. Oni su sad tu na granici, Turci su se povukli sa granice, 1912. nisu čekali naše, najčešće nisu čekali, na jednom delu jesu. I nema komande napred za mnom, nego je bila komanda, evo konkretno baš za taj bataljon, ko je Soko neka širi krila, pa nek traži svoju đedovinu. Meni je to onako bilo jedno lepše od juriš.